Ni wirigiro bwakwa muleithiria wa Miru TV ntukwe kunitite na mbere boya iri Jumatatu ya tariki 9 mwezi ni 6 mwaka ni 2025 kankwacho weni kiri nteto cia Miru TV muthenya bita wa Tirimbabu na wari MC Ororo rwarera Peter Mutuma Kalembe na menerete bunene mubunge wa Buri Mugambiri ndikiri ne kira kwa musango jura jura kubuithwa nteru yo kiri kundi niyo ari yo theri buru nkolokia ariwe mubunge wa Buri Mugambiri ndikiri na remetwo kubuithia mirandi kathumba ya witi na mbere ira itethia kari baburi mwandiki wetu wa nteto mwende wa Laiboni katwambiririe na riboti nayo miario no yetete na mbere okojero ekonye manto ya ruara mubungo wa Buri ndikiri Mugambi abwethetie kiatho ni kenda kuothethia mbia cia ukiri ikundi araura wari MCA warire rwarera Peter Kalembe akwange korone cia thangekere muno na muchango yoyo ari yo theri buru yo kiringanithwo na yo ruarua yo mubunge wa Kapsaret Oscar Sundi ruarua ekoro baba ibureti keberetia botereti bwatindo karango irioa na buredi bweta bukanengerwa mbio ngarama na bunengerwa mbecha bugite atia bucoke acio ndatega u bukwaria na ubwo ina kienine ichungu akarungama akaria niketi hapana toa pesa toa pesa akauga gwitangirie mbio igana bwatindo changerwa bwatindo karakaro irioa muntu akara kwirwo atiri ntureje ketha barabara itebugi inya stima ikaumana babu ndabutaga jaura Kristo ategere Jerusalemu ondeigwa kurira inya ketha methori atiretika nkurira na nkoro no ndunde ndoburi atiri to last mile nture kona stima ri baraba atindire keberetia no ntukwe wo umete na njuruta na kwe bange ba umete na kethwane ibangana bere rende kiri bukwanda stima butena stima Ibotaga TV Sudi aranenkere koro sarani aranenkere koro kula aranenkere koro ivi aranenkere koro bonda bange banenkero van bange banenkero ambas na bachoka bachangirwa banenkero ambeche iria na matangi arendekiri imbibwe nabyo karibu monane akina makeruto ari nama wakende nyambio koturi nyama runa ikeruto akogitaja akwinama akija naja otebioria akori bya maendeleo koloki Kalembe arua kore na mirandi kathumba ya witi na mbere kwa metera kwa mbungu wa Buri ndikiri Mugambi na remetwo kumeingia buru mheshimiwa arendekiri muruithania yo kigwa nkwaria teka nkothwire barabara eje ne kuma yauga ogere ne kuma tutwa egetira kirachene ekaumira getimene egeta mwanka site na no yo barabara yetu thioronkete na runya barabara re muterondi no kuona barabara cia kure ikari tera mbarotine aja kwena mutuma na aja kwena muruithania no ko wande ndambi kana ntubeto ri no raugite finance bill ira roraira na beto no raugite ekuruke mbere ni no raugite finance bill ira roraira na beto ekuruke no raugire barabara ere kuma tutwa gweta mwanka na areka gwathania kibretia igekirwa rami no raugire igekirwa rami Ripotera Miru TV kuma Buri mbita wa mwende Iboya sana mwandiki wetu wa nteto mwende wa Laiboni no ntubariboti na njira inkinyaniru tutana mbere na nteto sieto Kasten Miongi mwandiki mnene wa kiama Kenat Amero na menerete bunene thirikari ya William Ruto no nturangirwa kithomo rutonete mbesa kulingana na mibango ya thirikari kulukina wete kinya mbesa cia biaidu ni ciebeletu na nikiutate na mibango ya kithomo na nende ana baraba mwitenje itiusiumba batumba wita na mbere na kithomo kyo Jefo gituma Mawinasio.
nawe Caxton Miungi mwandiki wa kiama kia arimu kia Nataja kaunti ya Meru na umirite na gutaririo thirikari ithirite kiba kagita gakomo nuntu itithirite kirekeria mbesa kuringana na sheria na kinya nkuruki kurania kurega kunganirwo kwawe ni untu thirikari itithirite gitegera kithomo na ritho riethaga capitation mbesa iri tubagwa ndene skuru thirikari ebwiri tuma 50% ndene ya tamu mbere igacoka gatuma 30% tamu ya igiri igacoka gatuma 20% tamu ya ithatu nuntu bakurigaria sana nuntu thirikari yetu mbesa ira ebwiri tuma tamu mbere 50% itituma kinya 40% kinya 30% itikinya na nuntu bwetumukeu batu tuma second tamu kinya 30% ira batumite batongai babwiri batuma batongaira percentage ira baratigirie kwa umwanga yukithira okona skuru antu aithaina 100% ejukite gintu 70% ya mbezira bawiri kujukia implication ya mantu ni atire principal skuru na end teacher ibetha bena thina sana berigirite mbesa bagetokoba bya kuria bakotokoba mantu yange berigirite mbesa na mbesa igatuko tijio na ria bero beje betia mbesa ukaire watuka mbesa itioneka riu watuka aciari nayo uyu asiasa baritha bakiuga mbesa ni atumire skuru whereas principal and teacher bategwatite mbesa iu nonto botumike unandi kurithia atongeria barimo ikurithia principals ikurithia head teachers nonto bau baruga mbesa irio ka uyu atutumirite buthuku itukwenda kwira thirikari atiri ibatume mbesa iria ciagirite at the right time nikenda na betu bakara bwega kiri mbeta nacio cia magerio cikwirikana cigaitwo kiri rwangi rwa kithomo Caxton Miungi no ritie mbesa iu kwithira cigicokwa kairi nikenda na bara baumite kinja citiguciumba bakethira bagita na mbere na kithomo kari ya mbere ira yari ya Uhuru ni augite kare agirana mbesa cia kigerio ana ba form 4 bakarirwa mbesa cia kigerio na baba ithagia kia standard kagita kare ibara yagirwa nonto batumike unande turaigirwa kire budget ira eringi nande itokuregwa budget yeu ati mbesa iu ya mageri jiritio na toria chiari bara ana bao batura njirende bakenga wakagita ka Uhuru athuganagio u ka baratongire nandi bona mbesa batuki bakomba kuria nonto batumike tukuga atiri thirikari nicokia mbesa iu kethete kwenda aciari bathura nkuruki na bathura nkuruki nwije ana bao bakara njireni ni aria kirikiria Caxton Miungi akuga thirikari ni itete mbesa cia handship allowance na kinya bilioni 10 kiri rwangi rwa TSC na kuga nandi kithomo gitithira gigita na mbere uria kibaterie mbesa cia handship allowance ibaitete handship areas ndene Meru ituye Nyambene nirari mwejio lakini Nyambene nari batigetie gintu gitagwa Igembe North ituguye gintu ya Isiolo jiti Tharaka Niriti riu bagwito uri kwithera mwana ukimwongaira akireja irio no kone na appetite na kwenda gwitia bingi ko mutunye nyabire nabio ko tukuria thirikari atire ni consinde mwana mwandikani wetu rwandikite arimu etagwa TSC thirikari ni itete gintu gitagwa 10 billion kire budget na ordinary budget kuna 10 billion kwina mantu ya mengi sana jara TSC etomba kuthithia 1 contentious issues ta zia promotion TSC etomba promote arimu kwa arimu bakaberi ngetuma bakiuga TSC ni eto promote yonto na thirikari tenenkarite mbesa aya tewu ake kwina kinya kwandika arimu baberu bakareta thina nuntu na 10 billion iwe kwebero kwina gintu geta quality assurance ni antu bara beta kwa CSO na band directors la beta skuru bakakonora altani bagwita ngugi na batomba ko monitor kwina mbesa kwina kigerio Kenya National Examination Council leo kuthithwa TSC ni gwatana na Ministry of Education ni kenda beta bakiona ura igoro bikuthithwa na bato wibo beretie mbesa iwo roi bariuga mbesa ukajegerite na ngugi bara ba planete mantu jau iba planete bwega na niyo to kwa thirikari atire thuganie ni tigeni gutumira kanya kau
buka reduce budget kwa reduce budget wambire wa affect kithomo. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Iboya sana Jeff wagitumana onto bariboti na njira inkinyaniru. Na MC bonde batano kuma isio bunge kia Tharaka ni bawatanirite na MC bangi kuriana na bajenti ya mwaka yo. Bakiaria baba wete bati tayari kuwatanira na ngavana Muthomi Njuki kwenyange intobia mwingi. Akiaria MC wa Igamba Ng'ombe Njero Ing'ara naro wethirite akimeneria urutungu ibutho kubwa ngavana Muthomi Njuki kwa kaita naro itirwangirwa ICC kusonkono utumiri bwa mbesa cia thirikari rungu rwa ngavana Muthomi Njuki. Ndagara weguna harina cio nkiruki. Bajenti ene kwarirwe kagitani kagatharakanithia kunda kithaka gikenu ngamboe kugotumite MC wa Mukothi manorari muntu wa kube wa ngavana Njuki Nyagaluku Marengo kogito jore na kwibunga na barabange kuwatia monke kururia bajenti eno iyo ntikunekera mbiti kaire na ntie tayari okunekera mbiti nonto mbiti nogo turera ana beto bara Mukothi ma undende na meanka jere na nuchu ndege tendike majority rinda lakini ntiomba korogama mbona wera cia maendeleo ikibangwa ene Mukothi mera ya ndurire ugatwika tiege tunkwenukia ana bakarogama abakiuga barabara ikari enjera ikari ngegwonkagia rureme emogoti kono nyote kandi muntu kirage kathie ikethie kirage kathie nchenga to bakubane batae baba MC Sylvester Mutweri wagatongora no mogo MC baraba twere kwina rembo rwangu kwajwa kene ndeka munyo wa marimati na kenywa zaidi ya mwajagariga tigore okwe tukiaria twena Njero Ing'ara na nchamba chinge cie bantu twambire kuga mbweno kitambo lakini bwega no twende twinde turina bumwe na mbwire rugendo roti rwa Tharaka nithiyo intomoko bathi mara igokuka nkururo bathi nara Gamba Ng'ombe kwina thina no ntoma MCA monde marogire apana tutiomba gukaria muntu umwe akenyangaia Tharaka nithi. This is the right time ya kuwera Muthomi Njuki tafadhali intobia Tharaka Nithi County ibine nkaniro bobi bateri ndi na karateka siaku pigana hiyo endwa nani mbie nkindane ega kinda geniongo dainye keria baga budget ya mbere nchubete budget ya chire ya bangwa nchubete eno ndaugire niyo ntikira marengo no kegwe muntu wa mbere kuga budget negwe MC wa Gamba Ng'ombe Njero Ing'ara uratwira rero tuga kwina rwimbo rotongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi kuthuka akinyeria kuthuka kwa bajenti eno aroritie MCA gutigeri bakuthikiria uge bwakari kurukia kiuria rwangirwa ICC guchongo no tumiri bwa mbeca cia mwingi kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi anti batia gutizo kera go iriende ikawa jana bajenti ya Tharaka Nithi County thukite kaura muro MCS Tharaka Nithi County magiritu kuwatanira begwe burara ye kuga na ye riuga Tharaka Nithi County utongoria ti bwega ICC ni wechunguza gambi ICC no weto ICC ndiye chunguzaki akianga seriously no ntwara Mukothi kathanga china kona baba itenjo miange 3 mbia je baba chiathire ko gachigitwa banki rwari ruru roke wa tambari munini wa speaker kire mbunge ya Tharaka Nithi gitonga githoka na ora MCA wa Ndiankondi twamira itha raini kwa raini kila pahali vande tira ya umire kana bwantu baba raithiritie baraba inge nontu inge ona ndengwe tiaga ngabiri baumire bauga budget ina Tharaka Nithi ya mwanka uyu etiteria mwananchi wa Tharaka Nithi itumi bireo kimo kiabio nontu bakuonania secrecy ira ya leo kana witho bora bote budget ino buruthitwe neo kwathukethea mbeca iri bantu nkutho itiko chiambio kwathukethea milioni karibu 200 urero tukari mabarabara cia county wao rio kwa mtu aje nayo ukamenya okay magechiga mungege Tharaka kiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Tutana mbere na nteto cietu akiaire kanisene cia PCA imene na katakene waromba itike sinita Meru Mwiti Kathendo na rombete Rais William Ruto kunenkela sinita Kadhuri Murungi itike waziri wa urimi ntobrabo wa timbaru ne atongeoria na kinya a Kristo nende ne barombete a Meru kuyika thirikari rikuni kenda bakona witi na mbere
nawe Mwiti Kathendo warombaga giti kia useneta ja kaunti ya Meru ntuko ya Narua akiaria ari kanisene ya PCA ya Menweo amwe na Gatakene na arombete Kathuri Murungi kunenkerwa giti kia minister wa urimi Nthigurune. Ruto na Githure Kindiki baatu antu waimenti tuko na giti kia minister angware boy tonto twalingite kure nyingi muno gitatu 2022 kura 400 and something thousand cha President William Ruto na ni tukwa tuna kapio kidogo na kwetu imenti kwa watu kuromba president na neno ndo watu tukwa tuena mpio na tunengere mheshimiwa Kathuri ai minister wa agriculture ikiato tokone manto majani tuketa Kathuri tokone manto akawa tuketa Kathuri tokone manto eria tuketa Kathuri tokone manto mira wa Kathuri manto ikwaje wa Kathuri na yetu tukumba kwaria na nonto tina munene ni mantu jagwati mbaru ni bangi batongeria kumaja kaunti iji bado tukenda tuina waziri wetu wa kuma imenti kwitha kubui muno na kubui ni untu boke itare moi twari aba waziri yana baile kwa itare uru ikora na Margaret Kobia ikurare na munya na riurio hothe atu bondo tutoringera kura tukinya namba 4 ndene 47 counties cionthe Ruto itomoringire kura twethe atu namba 4 out of 47 counties ende twaidi nto bia twa kwithina tutikuwa Kathuri Murungi athanwete kia waziri wa agriculture no nto bakwithwa na uririe kura imbinge ake buake buteani tutekuwa Kathuri Murungi na thanwete kia agriculture no nto barenje on balance. Kathuri is competent. Kathuri ni muntu uroritite ngui mbingi muno ari Southiment MP wa Southiment neo tuona na tuona kiranka wa kirita ngui ngi mantu ya mayani mantu anga ya kofi anga mantu ya yonto thainde bachwa kia mantu ya Valley Addition ki irio wiki mbilo nara senate mantu ya cotton ya pamba uteko na mtu na kuomba to support Kathuri Murungi gitumi niki Kathuri Murungi igitarira servite thirikari-ini ya national government are member of parliament noe wa introduce reforms cia majani chai matunda jara tukuria ja majani chai jaumanirie na Kathuri Murungi na ndenda kuuga this seat that Kathuri is looking for is fit for him. President wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto kedra kurekia wakenge utu antu ba Southiment na antu ba Meru kwa jumla itu ayo getika cabinet secretary wa agriculture bugwete kana rio ito gwete ke rio na tu ayo wake utugukena ni aria kirikiria Mwiti Kathendo akuga Meru ni bagwate mbaru thirikari ithire kibaria irandura kura cha 2022 tusapo thirikari iji mwaka 2027 ya mbere irandura ai letu tumiunga mkono mwaka 2027 tuona ngoja tu itaitwa toka menya unge kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam na riboti ya Jeff Wagituma ni etukira katanta kiri nteto sietu kadho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya gakwendera kaita kadho ngi kayuri ni thari mobia murungu mwenenya Peter wa Tiri Mbavu.